Uyasukuma insizwe yayisukuma ithi ngiyayikhetha inkosi yasekuphakameni iyasukuma ingungumahlombe ithi mntanami kube benguwe bengizothi ngicela mayingikhethe inkosi yasekuphakameni ngoba wena unayo indawo ongabeka kuyona uShembe kodwa uShembe yena unayo indawo angakubeka kuyona nami ke ngiyacela mayingikhethe inkosi yasehleni uNyasi bezulu amen lo khulumayo ke iyona lensizwa ingane ekhuluma ngayo ekhuluma insizwa yakadlamini ngwale ethulane eMaritzburg la kade kukhona khona baba amen sekulula nje ukuzi advertise ngoba baba uphuma kuthini uyabona sekumnandi bangcwele kodwa ke bantwana benkosi lo Shembe sihlangene ngaye uNkulunkulu ngoNovember ngonyaka odlule kungena imessage emakotini wakwaJob uMakhumalo okade sebenza ngaphakathi kubaba ephathi isihlalo sika baba wayesegana ke ganela lapha ethempelini lakithi mayingena le message iphuma kuNdlunkulu wesonto uMamsomo uthi Makhumalo vuka uhambe ethempeleni utshela umshumayeli ukuthi akatshela ubaba uMthembu ukuthi la ehleli khona sekunamanzi akasusa amanzi ngoba yena akasakwazi ukuhlala kwakubhoke lento ke yeziphethu lapha ngezansi ethempeleni maye khulunywa indaba useyangempela uMthembu seqhamuka na indaba ukuthi hayi akuvula umsele bese ufakwa amatsha azwamoma wonke amanzi aphela ngo-August wakulonyaka iyafika indaba enkulu ukuthi uShembe ifike ngoSeptember ukuthi uShembe oyingcwele uNyazi lezulu uYesu uzonyathela phakathi komzwa kithi ethulana maye fika lo nkulunkulu wasebuhleni akekho wamkhombisa indawo ukuthi kumele ayiphi kodwa wahamba wazayofika kule ndawo ekade ethi namanzi ethi akasakwazi ukuhlala utheme efika wafika wakhomba khona wafika wahlala khona esikhombisa abangcwele ukuthi
yena uThixo futhi uNkulunkulu. Ikhona ingane ekhuluma indaba enhle kade sike eJudiya. Ingane yasemsinga emaqhunweni. Ikhuluma indaba ka2013. Ithi yayifunda ugrade 9 oku7 ku standard 7 ngolimo le Royal uyabona. Form bani babaza be Royal. Ithi lengane yathi seklasini othisha bengekho bese emhlanganweni yayisingena umoya okukholwa. Ngoba phela othisha mabengekho sixoxa indaba senze yonke into esiyithanda kodwa yona yafikela umoya kaShembe. Yathi mayibheka isikhathi yathi hawu namhlanje nginenhlanhla isikhathi sokuba ngiyathandaza ngoba ngiphethe esihlabela ngiphethe lutho angiguqe nje bese ngishaya isilandelo sebandla somthandazo okuvuka. Yayisiyaguqa lengane yathi uNkulunkulu onamandla wonke iswabo bonke abamkhonzayo yezwa ukuthi gudu yayisithi hayi omubu ufuna ukungiphazamisa owani lo msindo yayisiqhubeka yayisiyaqedha. Ithi mayiqedha lengane ithi mayiyabheka eklasini bonke abantu abasekho sebevele ngamafastela kodwa sekunengane ezibhuquzayo ekhala ngoba uShembe senza umsebenzi wakhe. Ithi lengane baba Nkosi yengcwele enyazi lezulu mina bengingekho kulo msebenzi kodwa bengenza isilandelo sebandla kodwa ngoba lo msebenzi usuqalwe uwe futhi kawuphethwe uwe. Yathandaza ingane baba zakhala ingane yaphuma imoya emibi zase ziyasinda lezi ngane. Yayisiyabizwa lengane kwathi iyona leletha lemoya emibi esikoleni. Njengoba ekhuluma usihlalo usibika ukuthi le ndaba kaShembe bingathandwa kodwa namhlanje umuntu ongathi akafuna ukuba iNazaretha impela ngabe khona indaba kuyena ethanda ukuphithana kancane. Ukuba iNazaretha sekukuhle abantu bake bancome nje bathi baseve benqwaza kahle abantu abasonto ekuphakameni. Washo njalo omunye wathi banqwaza kahle mama basekuphameni kimi nayi hoza lapha eTempeleni umkhokhelo bafundisa ukuthi iqhwazwa kanjani. Ithi lengane ngase ngibizwa kwathiwa ngibuyele ekhaya ngibuye nomzali ngoba nginecala lokuthi ngifakwe imoya emibi uma ngeke ngathandazelwa yangaphuma le moya kumina kufuna ngigaxe ithayi ngishiswe. Yayisiyahamba ingane ithi lengane kodwa indaba eyayikhona kithi kwakuyimina kuphelwa eNazaretha. Shembe yasebenza bonqele. Mayifika ingane yalibeka udaba kutholakala ukuthi akekho ozoyiphelezela ngoba phela manje vele nasekhaya bayiboni kahle lento. Yayisiyathandaza umthandazo wokulala yathi Shembe ngiyengizwe kuthi uyazenza imanga nami ngicela sothi ukuthi ngithola umuntu ozokwazi ukungiphelezela ngesikoleni kusasa. Wayesevuma ugogo wathi hayi mina umntanami sizokuphelezela. Tekseni umhlangano ngo8 wathi hayi gogo asambe emva komthandazo ka9 ngoba iwona oqale lesizimanga. Yayisithi vuka nathi yaqeda ithema isiqedile bahamba bayesikoleni base befika bengene ofisini lathisha omkhulu. Ithe indaba mayithi yaqalwa yathi yaphakamisa ingane yakhuluma kwathi wathula niyayibona ke lemoya ukuthi ihlupha kanjani. Yayithi lengane ngangibona ukuthi bafuna ukungcinazela othi kagcina sengixoshwe ngayohlaliswa ngaphandle emabhentshini kwase kuhlala ugogo nothisha omkhulu nesekela lika thisha omkhulu bayikhuluma indaba bayikhuluma uthe bonakala wayesephuma i-deputy principal esimshaya amahlombe yathi nami mangigulu bongithandazela hamba eklasini. Ithi ngane kodwa ngase ngisaba ngathi mhlambe bangakhela itulo njoba beshilo bathi kufanele ngifakwe ithayi bese ngiyashiswa ngife. Ingane yakhuluma kahle yakhuluma ulimi lasesikoleni yathi yakhala esayizela. Esikoleni ke nje makhala insimbi yokuphuma kwesikole kuvele kuthiwa nje ayakhala esayizela. Sebejahe emakhaya. Nasemakhaya mabefika bazofike baphithizele futhi. Ngoba hayi ngoba besuke bejahe ukuhlala emakhaya. Base bejathi bafike emakhaya badle abanye baye ebholeni kuyaphithizelwa nje. Ithi lengane yathi mayikhala lensimbi yayisiphuma yagijima yahamba yaye ekhaya uthi ngani mangifika ngabeka isikhwama ngafike ngabuza gogo kwenzakaleni lapha yana.
othi ugogo mntanami bathema bekhipha wesitulini okade uhleli kusona kusekungwangena indoda ekade ifaka ijazi elimhlophe nesigqoko esimnyama ithema ingena le ndoda yayisingibambathe emahlombe yathi khululeki mina ozoba ummeli wakho. Othi ugogo yonke into ekade ngiyikhuluma bengiyitshelwa ile ndoda othi kodwa le ndoda ngikaze ngiyibone ngisho emhleni yokhokho bami. Othi ngithema ngiphuma ngisendleleni ngase ngihlangana nenye indoda enhle nje eqhakazile yayisithi ya kuhambe kahle lapha ecaleni la uphuma khona ngase ngithi yebo kuhambe kahle. Uthi kodwa ngayibuza ukuthi utshela ubani lo muntu uthi ngiphume ecaleni. Wathi kulungile ngisahamba ngobheka umntanami lapha esikoleni. Othi ngithema isendleleni uthi ngithema ethi uyaqala sigoga akasayiboni le ndoda ukuthi ishonephi wayeseshaya ijubane ngase ngikhala mina ngithi hayi kwakuyijubane lesikhathaleyo vele ugogo sezigogela kuphela mhlawumbe uyeshesha nje kodwa uyethethe uyagijima yena. Ethi lengane gogo ungabakhomba yini laba bantu ababone lapha yayisimnika isihlabelelo wayesethi lo kade efaka ijazi elimhlophe nesigqoko esimnyama nangu yakhomba unyazi lesulu. Yathi lo kade ngihlangane naye endleleni nangu yakhomba inyanga yezulu. Ile ndaba abangcwele engithi angiyixoxe phakathi kwalo muzi wasesambulelwa ngikhuthaza intsha lapha ekhaya ukuthi njengoba silapha abantu akwethu uShembe uyasetshenzelwa. Futhi nize ningavumi ukulahleka anathi noma niyibonile into ekade nivimbile eqaleni ithi mayisiqhamuka bese nithi Shembe itshela ngishaya eqaleni ngabe lisangishana manje angidlule ngephambili. Ngoba iyodwa into esifisayo sifisa ukuthi leli bandla uma behamba abantu abadala lisale liphila kodwa lo philiswa yithina uma sogijimane nabasho. Nabashe kaShembe bantwana benkosi bokhuluma mhlawumbe omngwenga ukuthi ebhulwa kwenzikani inkosi busenikuzwini.